abarundi muri Kongo, abarundi barimo bazike batanzitse, abarundi baje n'imizi n'imiganda bahagurutse barakaye. Bivuze iki? Bivuze ngo nizangaruka rya jambo ryavugiwe muri Uganda nka Colonel Nanga n'urugero niwe warukuriye komisiyo y'amatora, ubwe yivugira yuko yibye akabasha kwiba, akiba amajwi akayahereza Kisekedi bakagambana. Ariko ibyo nabyo bivuze yabivuze nyuma yuko ati we Colonel Nanga murashaka kujya mu museye igihugu mu gice bibice, ibyo ntabwo byemewe. Aravuga ati ibyo bintu ni mubivemo, ni muvigoma, mutahe muve uzimu mugi muntu. Martin Fayulu biboneka yuko byaze kuze Kisekedi ngo numwe mu bantu b'abahanga bazi kumanipira. Ingagi Empire kanda subscribe, share, comment ndetse niwibagirwe na like. Ingagi Empire, urubuga rwanyu. Amahoro y'Imana nshuti zacu, nshuti zakadasohoka, mwe mukomeje gukurikira channel yacu ya Ingagi Empire. Twongeye kubaha ikaze, ngiye kuri kamera banyita Mutwara Sibo, ahangaha no kuri channel yitwa Ingagi Empire. Ingagi Empire. Ya, wowe rero utarakanda subscribe cyangwa se utubonye bwa mbere, manuka hasi ukande subscribe. Ahangaha niho dusesengurira, tugasesengura amakuru yasohotse, cyane amakuru agendanye n'uburasirazuba bwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ya, nanone turagarutse tuje kumeza y'ubusesenguzi. Nimba maze gukanda subscribe kuri Ingagi Empire, ya, reka dukomeze. Ya, amakuru rero agezweho nkuko mwabibonye guherejo. Amakuru agezweho nuko wa undi tavugaga urumwe na Kisekedi uwo bita Martin Fayulu, umwe wari umupoza ukomeye cyane. Wa undi wanavuga yuko yaba ari wari waratinze n'amatora ngo Kisekedi akamwiba amajwi nkuko bivugwa na bari bakuriye kano kanama k'amatora. Urugero nka Colonel Nanga arabyivugira yuko we iriwe wibiye amajwi Kisekedi. Ariko ubu ngubu tuvugana noneho mwabonye yuko Martin Fayulu yagiye ku ruhande rwa Kongo, no kuvuga ngo ari ku ruhande rwa Kisekedi. Ibi turajaro tubisesengure turebe ngo kubera iki yimutse, ese yimutse kubera iki, kuki yavuye muri opposition, ese opposition ibayeho gute, ese ingaruka z'ibi bintu nizihe, ese zakoresheje izihe technique. Ibi ngibi byo tugiye kungira gusesengura. Andi makuru jya mwabibonye yuko nyuma yuko abarundi bakomeje kurwana cyane bagasya batanditse muri Kongo, ubu ngubu noneho abarundi biyemeje kurwana bagasubiza inyuma M23. Ariko ahangaha nanone mwabonye ko Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa M23, yavuze ati abarundi turabiyemye tubahaye gasopo mutuvire ku butaka bwacu. Ibi nabyo turaje tubisesengure turebe ngo se ni ukubera iki. Kubera iki abarundi barimo babwirwa ngo nibave ku butaka bwa Kongo. Ibintu byo turaje tubisesengure turebe ikibyihishe inyuma. Ikindi naga ibyo ngubyo gusa, Joseph Kabila nawe yarahagurutse kuva yaza hano mu butaka bukontororwa na M23. Andi makuru agezweho tugiye kugana kuntu uwo bita John Ruboya uno mu generali yabashije nimba nabita kugambana, yabashije gusebya igisirikare abarizwamo kandi ari governor. Uyu nguyu rumwe n'abacuru umwami bariye, ariko kundi ba guverineri usanga ari ba guverineri n'aba generali bayobora intara. Ahangaha rero John Ruboya yabasha gufata igisirikare cya Kongo agica intege, aho yavuze yuko badahembwa neza, aho yavuze ko badahemberwa ku gihe, aho yavuze yuko no kurya none ari bibazo, kugira ngo ibyo yavuze ngira ngo mwabyumvishwe hano twaje gusesengura amakuru. Ahangaha tugiye gusesengura turebe ngo ikibyinshi nyuma cy'ibi bintu byose nibihe. Wowe utarakanda subscribe kuri Ingagi Empire, kanda subscribe dukomeze kwinjira nakomeza y'ubusesenguzi. Ya, twagiye uwo bita Martin Fayulu umukandida wari wabashije gutsinda Kisekedi nkuko bitangazwa n'abangaba abo bita ba Colonel Nanga ndetse na Joseph Kabila, nkuko bavuga yuko n'ubundi Kisekedi atari yatsinze. Bo bavuga yuko babwabo bari bafashije komisiyo y'amatora nka Colonel Nanga n'urugero niwe warukuriye komisiyo y'amatora, ubwe yivugira yuko yibye akabasha kwiba, akiba amajwi akayahereza Kisekedi bakagambana. Ariko ibyo nabyo yabivuze nyuma yuko abonye ko bamaze gushwana. Yakimara kubona ko bamaze gushwana, yahise avuga ati reka nanjye muteza abantu, aremera yishyira icyo cyasha yuko yibye amatora. Ibaza umuntu nawe wari ukuriye komisiyo y'amatora, ahubwo akiyitira yuko ari umujura, yibye amajwi akibira perezida
Antoine Felix Kisekedi Kilombo. Bivuze iki rero? Bivuze ngo ubu ngubu Martin Fayulu yahinduye imvugo akaba none atagiye kwikorana na Kisekedi. Ubu ngubu yahinduye imvugo aho ngira ngo mwarabyumvishejo. Aho yavugaga ati wowe Joseph Kabila wigambanira igihugu ni gute ujya kwifatanya n'abantu bateye igihugu bakaza kugisenya, urashaka balkanization, ati wowe Colonel Nanga murashaka kugira ngo musenye igihugu mu giceme bice, ibyo ntabwo byemewe. Aravuga ati ibyo bintu ni mubivemo, ni muvigoma, mutahe muve ubuzimu mugi buntu. Angara Martin Fayulu bishimangira neza byane twababwiye. Martin Fayulu biboneka yuko byanze kuze Kisekedi ngo numwe mu bantu b'abahanga bazi kumanipira abantu bahuye. Nuko ngo buriya barahuye baraganira barahuza. Kisekedi ngo yo muganire no umuntu nguzi kumvisha abantu neza ugahita umwumva neza. Yaramufashe rero afata Martin Fayulu aravuga ati nubwo nakwibye nubwo baduteranyije nubwo bavuze yuko intsinzi yari yawe wikomeza kundwanya ngwino dufate twubake igihugu. Ahangaha rero bubatse igihugu biyemeje kubaka igihugu bafatanyije. Noneho Martin Fayulu nk'umuntu wari tufu ikomeye cyane kuri bano bantu bo muri AFC M23 abangaba Martin Fayulu ba Colonel Nanga ndetse na Kabila, nukuvuga ngo yabateye uw'inyuma. Yabahakaniye arababwira ati ngewe singifatanyije namwe muri opposition, ngewe ngiye kwigira kuri inde, ngiye kwigira kuri Kisekedi. Bivuze iki rero? Bivuze yuko Kisekedi ari umuhanga. Kisekedi bivuze ngo abashije kuba kubita uw'inyuma, abashije kuba ry'intera, abateye intambwe, abashije kwigira imbere, aho none ubu ngubu agiye kubahangayikisha uko bigaragara. Uko byanze bikunze gufata umuntu washyirwaga imbere nk'umuntu wibwe, nk'umuntu ari wari watsinze amatora, nk'umuntu no bisobanura nimba ari ibyo koko, bidasobanura yuko yari afite popularité, yari afite abantu bamukurikira, yari afite abantu bamukunda. Ubwo bivuze yuko n'abamukundaga nabo bagiye gutangira bakibaza ati se ibi ni bikigwe bagiye gutangira bibaza ati turwaye Kisekedi kandi umufana wacu twakundaga biyunze. Bagiye kubaza dufashe se Kabila kandi Kabila yagiye kwifatanya n'abantu barwanya igihugu. Nukuvuga ngo byanze bikunze nukuvuga ngo abantu bose bari batoye Martin Fayulu ubu bose abenshi bamaze guhindukira bagiye kuri Kisekedi. Bivuze ngo Kisekedi ni igitego gikomeye cyane abashe gutsinda abantu bo kwa Kabila. Ahangaha rero ngewe bitamo nako Kabila buriya na muri politike murabizi bano bagabo nta rukundo rubamo, nta n'umwanzi w'ibihe byose ngo uhoraho, ahubwo harebwa inyungu. Aha bitamo nako Martin Fayulu buriya bashaka kuba bamuganirije Kisekedi yashaka ko yamubwiye ati ngwino nkwereke inyungu, akamwereka inyungu hano ziri, nuko nawe agahita ahindura uruhande. Joseph Kabila rero buriya yagakwiye kuba nawe yaramwinjiriye hakiri kare akavuga ati nubwo ngiye mu ishyamba ngwino tujyane, cyangwa se wenda guma aho ngaho ariko uzagume ku ruhande rwacu. Byanze kunze buriya byanze kunze Martin Fayulu buriya yashyize ku munzani arabalansinga, areba kuguma muri opposition, areba no gukomeza ano kwigira kuri leta, asanga ibyiza no kwigira kuri leta buriya yabonye ariho byanze kunze hari akaryo. Niyo mpamvu rero nawe yahise ahindura imvugo atangira kurwanya bano ba Joseph Kabila. Joseph Kabila rero akazi ubwo bivuze ngo kamubanye kenshi cyane. Abarundi muri Kongo, abarundi barimo bazike batanzitse, abarundi baje n'imizi n'imiganda bahagurutse barakaye. Bivuze iki? Bivuze ngo nizangaruka rya jambo ryavugiwe muri Uganda aho Mzee Museveni yabateye yankungiye gutwara babwiye tubasesengurira, yabateye inkuru asobanura kuntu mu mbuto ugeze gukora ikosa akaza gutabara, yaza gutabara bikarangira n'ubutegetsi bwe bubigendeyemo. Kandi mbibutse mbivuga ari imbere y'abarundi, kandi abarundi nibo bagiye gutabara muri Kongo. Ikindi ubutegetsi bwa Kinshasa nabwo bwari hari n'ubwo Tereze Kayikwambu n'umudamu Wagner yari ahari, nawo ubwe yarabyumvishe. Bagezeho bahita bumva ko ibintu bikomeye cyane, bahise bumva ko ubutegetsi bwa Kongo bugomba kuvaho nyine, ariko n'uwaje kubatabara nawe ubutegetsi bwe bukabigenderamo. Bivuze iki rero? Bivuze ngo abarundi bahise bagakorokana imbaraga, barakaye cyane, bavuga bati ibintu ntabwo twabyemera, tugiye gusubiza inyuma M23. Ubu rero muri Kongo hari intambara iteye ubwoba cyane, barimo bararwana inkundura, barimo bararwana mu bwije ukuri. Abantu muzi gusenga mupfukame musengere Kongo, musengere n'abantu barimo bararwana komande zombi, kuko abantu barimo barapfa. Nubwo barimo barapfa kandi nimwibagirwe yuko hari ibiganiro by'amahoro bigikomeje, nubwo gose nabyo ari ibintu nyine by'ibiganiro baheze mu biganiro. Ahangaha niyo mpamvu mwumvishe M23 yatanze gasopo ibwira abarundi, nababwira ati abarundi mutuvire mu gihugu. Abarundi nabo batireka twaje tuje ku butumire bwa Kisekedi Kilombo, umuyobozi wa Kongo, niwe wadutumiye n'ubutegetsi bwa Kongo bwadutumiye. Ikindi kandi bafitanye na bifu guhera kuva kera, murabizi cyane ko
abarundi baba bikeka cyangwa bajya batekereza uko bagiye babivuga cyane, bagiye bavuga ko M23 iramutse ifashe Kongo ishobora gutera inkunga imitwe irwanya leta y'u Burundi. Urugero wenda nk'izi za Red Tabara bakaba bayisapotinga bakaziha intwaro cyangwa bakanabo bakaza ngo biyise Red Tabara bakaza guhika ubutegetsi bwa Bujumbura bwa Gitega. Bivuze iki rero? Bivuze ngo niyo mpamvu abona abarundi nabo bahagurutse barakaye cyane. Ubu ngubu rero ahangaha ni ukuvuga ngo tujye gukomeza tubasesengure turebe ngo bizarangira bite. Barimo bararwana ku mpande zombi bafite umurava. M23 iravuga ati turimo turarwanira uburenganzira bwacu, iki ni igihugu cyacu, turimo turarwana kugira ngo twishakire natwe ukishyira ukizana n'izindi revendication bajya bavuga, ngira ngo murazumva. Abarundi nabo bakazana iki kintu ngo cy'ubwoba yuko bashaka kuzaterwaga kandi basinyanye na Kongo ngo amasezerano ngo yo gutabarana ibintu nk'ibyo. Urumva yuko rero byanze bikunze intambara irakomeye cyane. Andi makuru rero none, andi makuru, John Ruboya murabizi ko ari gavana w'intara ya Turi. Uno John Ruboya nawe nubwo ni umusirikare, ni generale, yakoze ikosa rikomeye rya gisirikare aho yabasha gufata amabanga ya gisirikare akayashyira hanze, akashyira mu itangazamakuru. Bivuze iki rero? Bivuze ngo imbere ya kamera yabashe kunegura ubutegetsi bwa Kinshasa kanaborizwamo, abasha kubunegura, aravuga ngo ntarwo banahemberwa ku gihe, ngo ntango ngo basirikaye banarirawe ngo barya neza, ngo n'ibindi byose mwumvisha twebwe hano tuba twaje gusesengura amakuru, ntabwo tuba twaje kuya breakinga. Ahangaha rero ikintu cyita kigaragara hano ku meza y'ubusesenguzi hamwe n'umuhungu wanyu Mutwara Sibo, ikintu bihita bigaragaza yuko uno musirikare John Ruboya byanze bikunze yaganira na Joseph, ni umuntu wa Joseph byanze bikunze arimo araca intege igisirikare. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo imyenda yanduye imeserwa mu gikari n'igigira muri saro, ariko we yabifashe abishyira ku karubanda. Ahantu rero nkurikije kuntu Kisekedi muri no mitse arimo aritwara, cyane ko nawe bwe afite igitutu, afite ubwoba kubera ko Joseph Kabila nawe yavuye mu batavuga rumwe, yagiye mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, umwe akaba yarifatanyije na M23, nawe ubwe afite ubwoba, arimo aravuga ati byanze bikunze ndangaye ubutegetsi nashiduka Joseph Kabila amiritse ku butegetsi. Niyo mpamvu rero nkubwira ngo ameze nk'intare yakomeretse. Bivuze iki? Bivuze ngo no John Ruboya no mu generali aririwe ntaraye. Cyane ko muri Kongo murabizi hari igihano cy'urupfu. Ubu ngubu hari igihano cy'urupfu uherekanye ubu byonyine kumufata gusa uri umugambanyi baguhana. Ariko rero none ni ikosa rikomeye cyane John Ruboya yakoze. Ubundi biriya yagombaga kubiganira yibere kumwe n'abandi basirikare cyase n'abandi bayobozi bagenzi be, bari bakaganira ku ngomba gukemura ibyo bibazo akatabivugiye imbere ya kamera. Abasesenguzi rero benshi barimo baranenga bakavuga ati no, John Ruboya hari ahantu, hari ukuntu yarangaye, hari ukuntu yakabije, hari ukuntu yashyizemo ibintu byo kukabye cyane, cyangwa se wenda yibagiwe ko umuyobozi status yibagirwa urwego afite, none yafashe ibintu bagakwiye kuganira nk'abayobozi bakabivuga mu ibanga, none we arahindukira abishyira ku karubanda. Ahangaha bivuze iki? Bivuze yuko intambara ikomeje. Kandi ikindi twarabibabwiye yuko mwabonye ko Kisekedi muri no mitsi nta mikino afite, nta mikino afite. Urugero natanga ni kuri bino bintu byo gufata bano bazungu, akababwira ati ngewe nkuko nabibabwiye mwanyirukana M23 arimo mubyanze, ngiye gufunga kino kirombe, bino birombe bya Warikare, ati ngiye kwifata mbifunge ino company yanyu ya Alpha Mine mbaje kuyifunga. Nimara kuyifunga none nibwo muzemera yuko ndi president w'igihugu cya Kongo. Ngira ngo ejo muri mwabonye ko inteko yari yatangiye guterana, irabyigaho, irasesengura, itangira kuvuga ngo Alpha Mine ntabwo bijengo bisabwa, ngo hari ukuntu ngo yagiye ikora amakosa. Nuko ngo biriya bintu byose Alpha Mine batangiye kwirega, yari impamvu yo kugira ngo Kisekedi abone kuntu azafunga iriya Alpha Mine. Kandi biriya bintu bitera ubwoba Amerika, kubera ko Amerika hari ahantu ihacukura amabuye menshi cyane rwo gose, ifatanyije n'ibindi bihugu bindi bikomeye bifite imbaraga. Aha rero niyo mpamvu mwabonye yahise Amerika yisibwira uriya mu Birigi uwo bita Maxime Prevost iti irukanke muri Katari, mugende muri kuntu mwabigenza mugabanye umujinya wa Kisekedi, tureko atafunga Alpha Mine. Ahangaha ni ikimenyetso cyerekana yuko Kisekedi agifite ibintu byo kwangisha abazungu, nubwo bwose nayo M23 yatamworoheye. Nuko ngo M23 ifite ingabo irimo yongera, ifite training nyinshi irimo irakora, ifite abantu benshi barimo baraza bayiganaho. Ikindi ifite abasore benshi bari mu yindi mitwe yindi bagenda bava muri ya mitwe bakizira muri M23. Wagira ngo mwarabibonye ejo bundi ubwo Joseph Kabila yari muri kino kigo cya Rumangabo, yagiye kureba ngo ese muri Rumangabo
hameze gute, agiye kubasura bwa mbere akize Goma. Cyari ikimenyetso nanone twarabisobanuriye, ni ikimenyetso gisobanura neza yuko Joseph Kabila yiyemeje kurwana, kuba yemeye guhitaza akiza neza akabanza mu kigo cya gisirikare cy'Rumangabo, akongera none agahita ukabona kujya guhura n'abari abaturage basanzwe. Kandi Rumangabo murabizi niho batoreza abasore bashyashya bakiza, niho bakorera refreshment ku bantu bavuye mu yindi mitwe baje kwiyunga nayo mu V23, niho hantu mbega Rumangabo ni ikigo gikomeye cyane cya gisirikare mu binjira bashyashya. Ahangaha rero nanga bisobanura yuko intambara yo muri Kongo irarimbaye jumva ku mpande zombi, barimo baritegura imirwano. Bivuze iki? Bivuze ngo Wazalendo iriteguye, igisirikare cya Kongo n'ubwo cyo rwagerageje kuyica intege, cyasavuga ari amagambo nta kintu ndumva byanze bikunze, nabo n'ubundi bari basanzwe ari abanyantege nyani, ibintu bisanzwe birazwi. Ariko nanone abarundi nabo barahari bariteguye, rero M23 iriteguye cyane cyo none ihuri na recruiter buri munsi, yanafashe hari ahantu yanafashe n'ahantu hari cyane. Binavugwa yuko Martin Fayulu ariho yarahereye avuga ati niko ahantu mwafashe murashaka kuhabarikaniza, murashaka kuhagira igihugu cyanyu. Ati ntabwo twabyemera, kituma yamaganye Joseph Kabila. Yamaganye Joseph Kabila arimo ati uramenye udagira uruhare mu gusenya igihugu gicamo ibice, byaba ari agahomamunwa bikozwe nawe n'umuntu ugeze kuba president, ukaza gusenya uko yirwasubira mu ishyamba. Ati ibyo bintu byaba ara kamaramazi. Wari utarakane subscribe. Anga bahita kuri Ingagi Empire. Njewe uvugana nawe banyita Mutwara Sibo. Ndagira ngo ukande subscribe, ukore share na comment, byaba byiza ukanze na like. Nukuvuga ngo views na like, ukanda subscribe. Ubundi twubaka uno muryango mugari wa Ingagi Empire. Reka musabe ukande subscribe, tukomeze kubana ibihe byiza naho mukanya. Ciao. Ingagi Empire. Kanda subscribe, share, comment ndetse ntiwibagirwe na like. Ingagi Empire, urubuga rwanyu.